Nyoman Sumatera tepukina subeng ngalahin di dhuwur punyanyo dugas Jumat 8 Oktober semengan. Warga Uli Banjar Dinas Tukad Sabuh, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat Karangasem ini, posisinya negak nungkaya di dhuwur punyanyo. Misan korban, suartane nerangang, Sumatera kadene pingsan uli kekenyelan. Mare evakuasinya ajak Basarnas kan petugas damkar sawetare jam 2:30. Nyoman Sumatera sube sing maangkian di punyanyo yang ane tegahne 3 meter. Setondan ngalain Nyoman Sumatera man ngalap nyuh daksine, sawetare jam sia semengan. Sumatera man masih menek punyanyo, mare lakar menek punyan buah, ane di samping punyanyo ia sube sing inget. Man kadene pingsan uli kekenyelan. Kejadian ento pertama gati tawange teken kurnane ni wayan Ramis ane ningalin sandal kurnane di beten punyan nyuhe. Jak maka siap ni wayan Ramis ningalin kurnane sube sing ingat. Ia langsung mekukan ngideh tulung, ngenggalang keluargane masih makin. Ada ane ngelaporang ke pos damkar Kecamatan Selat apang ngidang evakuasi. Nyamane korban wayan dirge milu menek nyekenang ningalin kondisi ni korban. Mare cek saget awakne sube dingin, korban ngalahin di dhuwur punyan nyuhe. Tim Basarnas gabungan nunang mayat ne korban sawetare jam 2:30. Kapolsek Selat Abang Haryanto Konden Bani Mastiang apa ngeranang korban ngalahin. Tim Bali Express ngelaporang.